Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Partizan i Milano. Košarkaši Partizana u 10. kolu Evrolige dočekuje ekipu Milana. Meč u Beogradskoj areni počeo je u 20:30. Crno-beli imaju rezultat od 2 pobjede i 7 poraza, dok Milano ima 3 pobjede uz 6 poraza. Partizan ne sme da izgubi. Poslije izuzetnog lošeg početka, gdje je ekipa Milana vodila 16-14, uslijedila je serija crno-belih sa 2 vezane trojke za 20-16. Poslije izjednačene igre, rezultat poslije prvog kvartala 22-19. Poslije nevjerojatnog poteza Kukuševskog, rezultat u drugoj četvrtini 30:22. Odličan Partizan podiže razliku i do 34-24. Poslije ove nevjerojatne serije desio se krah odbrane Partizana i rezultat 38-38. Poluvreme je dočekano rezultatom 42-38. Drugi deo meča Milano počinje bolje i vodi 44:45. Poslije velike borbe Partizan ne uspeva da dođe do veće razlike 65-64. Potom izjednačenje 68-68. Poslije ponovne velike borbe Milano uzima prednost i povećava je na 6 razlike. Na kraju opet drama 79-82, 35 sekundi pre kraja. Međutim, Partizan ne uspeva da iskoristi ovu priliku i Milano pobeđuje rezultatom 81-88. Piše portal Sport Klub.